Bizde uşu жерлерде ушул иштеген адамдар, акимдер, вице-мэрлер, акимдин орун басарлары жана башка бийлик ээлери өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, өздөрүнүн бизнесин коргоп, кайсыл бир жерлерде жеке өзүнө иштеткендер көйүп кетти да. Ушуну мына мен азыр журналисттер аркылуу бардык мамлекет кызматкерлерге эскертип коеюн. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик кызматка келдиңби? Bir gana kızıkçılığın boş gerek. Mamleketin gana kızıkçılığı. Gerek başka özünün kızıkçılığını tevele ötüp durup mamleket kızıkçılığını birinci oran koyuşun gerek. Oşonda gana iş bulur. Eğer de kaysıl bir yerlerde daha uşundaylar anıtıla turgan bolsa biz bulardı уже administratif emez. Kılmış cevapgerçiliğe tartışmamız gerek. Kılmış cevapgerçiliğe tartılış gerek. Oşal mamleketlik beylikti, kolundağı beylikti. Kolundağı mamleketlik mal mülktü özünün kızıkçılığına пайдалангандарды biz kılmış жоğuna tartışmamız gerek.